дуруд бинандагони азиз, барномаи зиндагӣ бе COVID-19 тақдим аз студияи марказии телевизиони Танин. хуб бинандагони азиз, мо тасмим гирифтем ки боз як мавзӯи вижеро марбут ба интиқолу паҳншавии COVID-19 ба риштаи баррасӣ кашем. дар меҳмони имрӯзаи мо ҳузур доранд Муқимҷон Охунов, мудири шӯъбаи гигиенаи коммуналии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд. азизони дил, дар имрӯза барнома мо мавзӯи тартиби фаъолияти муассисаҳои соҳаи маорифро дар давраи пандемия ба риштаи баррасӣ мекашем ва баъзе аз паҳлӯҳои норӯшани ин масъала ки шояд шуморо низ ба ташвиш овардааст ё ки дар сари шумо суолҳое доир ба ин мавзӯъ пеш омадааст, бо меҳмони барнома бевосита кушода медиҳем ва ман мутмаин ҳастам ки меҳмони барнома он пӯшидагиҳое ки дар атрофи ин масъала вуҷуд доштанд кушода медиҳанд ва гиреҳҳоро боз мекунанд. азизони дил, биёед дар оғози барнома бо ҳам як муруре мекунем ба омори интиқолу паҳншавии бемории коронавируси нави COVID-19 дар тамоми ҷаҳон ва Тоҷикистон. бинандагони азиз, қариб пас аз 4 моҳи таътил донишгоҳҳо, мактабҳо ва ҳамчунин кӯдакистонҳо дубора ба фаъолият оғоз карданд ва баъд аз ба фаъолият оғоз кардани муассисаҳои соҳаи маориф як суоле пеш меояд. чӣ бояд кард ки дар давраи пандемия худро аз сиратёбӣ ба коронавирус эмин нигоҳ дошт? ва кӯшиш мекунем ки ба ин масъала мо посух дарёфт намоем. ва нахуст ман аз устод хоҳиш мекардам доир ба як масъала посух дода бошанд. оё муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд, нехтанаш маркази вилоят, ба қабули хонандагон ва ё донишҷӯён ва ҳамчунин кӯдакон омода буданд, чун қабл аз оғози ҳамин таҳсил корҳои поккорӣ анҷом дода шуд дар муассисаҳои таълимӣ? пеш аз оғози ҳар як донишкада мактабҳои таҳсили миёна ва кӯдакистонҳо аз тарафи мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд санадҳои санҷишӣ гузаронда шуда, муоинаҳои тиббӣ, муоинаҳои санитарӣ гузаронда шуда ба ҳар як ин муассисаҳои таълимӣ пешниҳоди санитарӣ дода шуд ки иборат аз 8 пункт то 10 пункта вазъияти ва яшба нигоҳ карда дода будем. оиди бо таъмини моддаҳои дезинфексионӣ, таъмини маҳдудгоҳҳои даромади донишгадаҳо, оиди захираи моддаҳои безараргардонӣ, антисептикҳо, таъминҳо бо ниқобҳо ва дигар масъалаҳое ки оиди пешгирии бемории сироятии COVID-19 пешбинӣ шудааст, мо тавсияҳое дода будем. боз навбати санҷишҳо нишон доданд ки дар ҳақиқат ҳозир ба омодагии донишгадаҳо, амирӯзи худаш мо 4 донишгада дар омада ҳамашона санҷиш гузаронда оиди омодагӣ пеш аз мо пешниҳод дода будем. Пешниҳодҳое ки мо дода будем ҳамно дида баромадем. дар ҳақиқат масъала ҳамихел нишон дод ки масъалаи донишгадаҳо омодагӣ нағз диҳанд. хобгоҳашонро рафта дидем, ҳамашона хобгоҳашона рафта ҷойгирӣ ҷойгиршавии ҳамон донишҷӯён ки дар хобгоҳ чӣ хел ҷойгир шудааст, таъминоти ҳамон даромад, чӣ хел дезинфексия мегузаронанд, маҳҳои безараргардонӣ, масъалаҳои ҳоҷатхонаҳо, чӣ хел тартиби интизоми ҳамин
риояи гигиени шахсӣ дошта мешавад, гоҳро аз санҷиши санитарӣ гузаронда мо боварӣ ҳосил кардем ки инҳо нисбат тайёришона ба таҳсили нави омӯзиши хониш нағз дидаанд. Хуб устод, шумо инҷо аслан дар бораи донишгоҳҳо ҳарф задед. Вазъи омодагии мактабҳо ва кӯдакистонҳо барои пешгирии интиқоли панҷшави COVID-19 чӣ гуна аст? ҳамин хел ба ҳамчи дигар мо шӯъбаи гигиени бачагон наврасон дорем ки онҳо кӯдакон наврасон онҳо ҳамчи дигар мутахассисони онҳо тақсимот мешавад мо шӯъба бинобар ин ваҳоям дида ин масъалаҳо ҳар якта ғайр аз он ва ғайр аз он ки кӯдакистонҳо мактабҳо ҳамошона рафта пеш аз оғози ҳамин фаъолиятшон мо санҷиши санитарӣ гузаронда ҳар як тиёба бояд чӣ хел рафтор кунанд, чӣ хел корбарӣ кунанд, чӣ хел фосилаи иҷтимоиро нигоҳ доранд. ҳамин инҳоро мо гуфта гузаштагӣ дар маркази назорат толори маркази назорати давлати санитарии эпидемиологӣ ҳамчунин ҳамаи роҳбаронашонро даъват карда ин масъалаҳои равшани андохтаги мо. Яъне шумо мутмаин ҳастед ки муассисаҳои соҳаи маориф пурра барои гузарондани дарсҳо омода ҳастанд? мо тавсияи худро ба ин роҳбарони ин муассисаҳо додагӣ марҳилаи оне ки то оғоза буд ваҳо тайёр он чи ки мо ваҳои захира кун гуфтем тайёр кун гум даромад ба маҳдудиятҳо ташкил кун гуфтем ҳамаша кадагӣ но акун раванди таҳсила худаша акун якбор бо эътидол бодаровадан ина масъалаи ҳоли раванди хониш нав сар шуд акун ин масъала чӣ хел тартиба медароранд ин акун назарам ба аз тарафи шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд ва дар раванди донишгадаҳо боштагар ҳамун вазорати маорифи ҷумҳурӣ ин масъалаша як эътидол бодароваданашон дакун чунки мисол як баспами ду баспами ёки ҳамин як фосилае ки агар теъдоди донишгадаҳо зиёд бошад агар дубаспами ҳамин масофаи иҷтимоӣ фосилаи иҷтимоӣ риоя карданашон мо албатта дар давоми мавзӯъ ба масъалаи фосилаи иҷтимоии алоҳида бармегардем ва устод умуман шумо мегуфтед ки хуб дар ҳамин давраи пандемия ва якбора ба фаъолият оғоз кардани хуб муассисаҳои соҳаи маориф оё ҳамин раванди поккории муассисаҳо чӣ гуна сурат мегирад аз рӯи ягон нақшаи муайян ҳамарӯза ёки давоми ҳафта чӣ гуна сурат мегирад? бояд ки корҳои поксозӣ безараргардонӣ маҳдудият ва ҳудуди ҳамин биноҳою ҳудуди синфхонаҳою бояд ки ҳар вақта ҳама вақта як бор гузаронда мешуд. Яъне ҳама вақта чӣ гуна рӯшантар мегуфтем? ҳама вақта ҳар рӯзи ҳамин покориҳо рӯз бегаҳ баъд аз тамом шудани дарсҳо гузаронда мешуд. ҳозир бо пешниҳоди мо дар як рӯз 3 бор гузаронда мешавад. ҳамин дар вақти танаффус ҳам аст ку як одами шахси муайян ҳамҷур вай шудагӣ унҷо бо даромади донишгадаҳо даромади мактабҳо ваҳои кормандони тиб меистанд. кормандони тиб бо тепловизорҳо табҳо че мекунанд дар фосилае ки ягон кас худашон нороҳат ҳис кард унҷо мисол алоҳида изоляторро маҳдудият ҳуҷраҳои маҳдудият ташкил карда шуда ки ваҳо муваққатан ҳамонҷо нигоҳ дошта то як корманди тиб чунки ҳар як тиб ай ба корманди тиб ҳам намерасад унҷо телефонҳои боварӣ ҳаст ё телефонҳое ки мисол марказҳои саломатӣ вобаста шудагӣ ё худи ҳамон дар даруни донишгоҳҳо ё мактабҳо теъдоди ҳамон шумораи ваҳо кормандони тиб зиёд карда шудагӣ пеш як кас мисол агар корманд бошад агар ҳозир 4-5 ё то 6 нафара ҷалб кардагӣ барои он ки сари вақт ҳамин дарёфт ёфта барои вай кардан изолятсия кардан ошкор карда ба маҳдудият бирондан гирифтан омода ҳастанд. Ташаккур зиёд мекунам. Устод инҷо шумо гуфтед ки дар мобайни танаффусҳо ҳатто як бор поккорӣ карда мешавад ва то ҷое ки мо маълумот дорем баъд аз поккорӣ кардани ягон бино ва ё ин ки ягон ҳуҷра бояд ки қариб ним соат ба он ҳуҷра ҳеҷ нафар ворид нашавад. ҳозир гуфти шумо ки масъала суханатонро гирифтам масъалаое ки ҳозир мо шумо гуфта гузаштем ку ҳамун фосилая бояд ки масъалая инҳо ҳамун дар ҷояш дида бароянд аз теъдоди хонандагон чӣ қадр ки хонандагон бисёр бошанд сони ҳамон вақта зиёд карданашон дар кор ки
танаффусҳоя барои ҳамин корҳо ҷо вақт монданаш дар кор. یعنی باید که خوب مسئولین соҳаи маориф сар ин масъала андеша кунанд ки ҳамина чӣ хел бо кадом тартибу интизом мо ҳамина бояд ки ҳамин ба ҷорӣ кунанд ҳамина мисол вақти вай ба танаффуса вайша марҳилаша зиёд кунданашон дар кор یا مثال اگر نیم ساعت باشد یک ساعت باشد یک و نیم ساعت کنشون در کار بعد وقت خانوی تیریزش کشوده یا درش کشوده هواش ناو کردنشون در کار مرحله مبادله هوای یک نظر بگیرفتن در کار من این باید که از طرفی مسئولین همین دانشکده‌های مکتب‌های و بسیارتر این موضوع تفسیر خودمون دادگی چی کار کردن در کار چه موندن در کار باید که اونها همون یک حلی همون و یافتنشون در کار همین مشکلاتی همون که همونجور مثال چیکارش دکور همون مثال صنفشون با نگاه کرده تعداد خوانندگان با نگاه کرده همین مثال من تعداد تمامی که مؤسسه و چند تا و دانشکده می‌دارد یا خواننده می‌دارد همون شما رو حساب کتاب کرده همین روز به تقسیم کرده همون فاصله درس دراز کردنشون دکور ساعتی و مبانی درس بله من هم بر همین نظر هستم برای خوب رعایت طلبات‌های بهداشتی باید که سر این مسئله در علاهیدگی اندیشه و استاد اینجا ما اصلا درباره مکتب‌ها و خوب دانشگاه‌ها حرف زدیم و به نظر شما آیا در دوره پاندمیا با فعالیت آغاز کردن کودکستان‌ها تا کجا به خطر و درست است چون خوب متخصصان ساحه طب میگویند که سیستم ایمنی کودکان نسبتا ضعیف‌تر است و احتمال است که آنها نیز به قشرهای آسیب پذیر داخل شوند. اکنون این بیماری که از سبب اون که بیماری نو میباشد در تعداد این آموختن این مسئله تجربه عالمانی و جهانی نشان داد که اساسا این بیماری هایی که مثل آدمانی مثل ایمونیتشون پس یا سالشون از 60 بالا همون به همین های نظر داشت بگرفتم ما مرحله اولی درس تامین کرده سردوای کردیم روزگی خود را دادیم که برای با همین وقت نشون میده ولی همین مسئله با وقت نشون اما مسئله که تجربه علمی جهانی نشون داده است این مسئله ها уже آموخته شدگی مسئله دیگه برای آغاز نمودن درس و فعالیت دانشجویان و مکتب‌ها نظرم با جاذبه مانگی نشده کار یعنی برای رعایت قاعده‌های سانیتری اپیدمیولوژی البته با رعایت قاعده سانیتری اپیدمیولوژی بله استاد خوب بینندگان عزیز ما اینجا درباره وضع آمادگی دانشگاه و دانشکده‌ها و مکتب و باغچه‌ها برای پیشگیری انتقال پنجشنبه کووید 19 حرف زدیم و اینجا باز یک سوال دیگری پیش میاد آیا پدران و مادران و نزدیکان خوانندگان و دانشجویان و همچنین کودکان برای پیشگیری صحتیابی فرزندانشان از کووید 19 چه عملهایی را انجام داده ایستادند؟ ما با این سوال با چندی از والدین مراجعت کردیم حالا نظر والدین رو با هم تماشا میکنیم و پس از آن باز هم برنامه رو ادامه میدیم. همه ماسک کدی دستجویش ایستاده و کده همون وهای درکاری استفاده برداشتیم دیگه همه طرف محافظت کرده استادیم اون امکانیت هایی که به دست آورده استادیم امکانیتی که در دست داریم همه آن رو با استفاده نموده ما فرزندان رو خوانندگان رو اهل عائله رو خودمون رو ما از این ویروس نگاه داشته استادیم باید ماسک ختم پوشیدن در دستش با صابون و چیزای مخصوص کیسه شستن در با همه روی گیزین قطعا روی کردن نکن به ماسک نمیمونم به نقاب گشتم و همیشه دستشان آنتیسپتیک هست وقتی که خودشون احتیاط میکنن ویروس هم ممکن نرسد به خوبه آنتیسپتیک همش قاعده‌ای کرد سونسا کم антисептик باید در سومکش داشته باشد антисептик маски салфетка мокрая, салфетка сухая обязательно должна быть в сумке у каждого ученика, даже у учителей на столе у учителя боят антисептик, там мокрая салфетка, сухая салфетка должна быть. Но прежде входя в школу должны проверяться температура и обязательно антисептиком обрабатываются руки. کوینه زده است خداوند خدا فقط همه نگاه می‌داره تاجیکستان خداوند نگاه داشته است ما باید خدا نگاه می‌داره
نبیره های میفسانیم برای پیشگیری از این کرونا ویروس و به منی نقاب وای کدگی انتیسپتیک موندگی سانی و میفهمونیم که مسافه هم دیگری یک دیگر روتونه وای تا 2 متر دورتر وای کن بچه و جاوش نسا و همه های قایده های رعایت کن تست دستای شده ایستاده با صابونی وای مایی همه های رعایت کن میگوییم حرارتاشون میسنجیم باز مکتب برانگر حرارتاشون سنجیده قبول کده میگیرم برای کرونا ویروس گرفتار نشدنشون ماسک کده میرن دستشون انتیسپتیک کده باز سالفیتکه های مکر سالفیتکه کده با کده میستن یکمین درجه فرزندمای انتیسپتیک ها که تامین کردیم نقاب ها که تا اینکه وای ها همه ویروس ها امین باشند نقاب ها که تامین کردیم با انتیسپتیک влажной салфетка همراهشو البته میتیم. خوب بینندگان عزیز اینجا هر چیزی که ما دیدیم با هم البته نظری خویش‌های گوناگون جامعه بودند و خب استاد نظر شما رو درباره با خب نظرهای مردم فکرهای مردم اون چارهایی که مردم بهوسته برای خب سرعت نیافتن فرزندانشون با این ویروس اندیشیده ایستادند بشنیدنی بودم از جمله اینجا بعضی از خب قشرهای مردم نظرهایشان مرا خب نگران کرد که میگن این عموما با بیان این نظر اونها عیان کردند که خب هیچ مسئولیتی برای حفظ کردن فرزندانشان ندارند. این دوره به مسئله هایی که هر یک ما در کمیته محله ها مسئله های امام خطیب های مسجد های دعوت کرده بودیم در تالاری مرکز نظارت دعوت سنجی اپیدمیولوژی شهر خوجند مسئله های راهبران خط سیرا هست که همه های دعوت کرده بودیم اویدی پیشگیری این بیماری سیرایتی کرونا ویروس گفتگوزار کرده چی باید کرد در کدام ساعت باید کار کردنشون در کار ریوایی مسئله های ضد اپیدمیکی و پیشگیری این مسئله ها به هر یک متخصصی که اساهی ما بودن برآمد کرده نقطه نظری خودشون رو گفته گذاشتن اما به شهروندان مراجعت کردن هستم که بی‌طرف نباشند همه باید که این پیشگیری بیماری سیرایتی آماده باشند همه آن قاعده هایی که از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی پیشکش می شود به پورگی رعایت کردن در کار همچنین دیگر حاضر که درباره دانشکده ها و مسئله های مکتب دیسات ها و رسول کودکستان ها باید که هر یک پدر مادری که مسئولیت بلند رو حس کردنش در کار شوری از دست دادن در کار این مسئله به خواهش میکردم که بیشتر توجه کرده مسئولیت نقص حس کنند بنابر همین از هر یک شهروندان التماس میکردیم که همین رعایت قاعده های سانیتری داشتن پوشیدن نقاب موادهای آنتیسپتیکی داشته باشند رعایت در جاهای جمعیتی بسیار جمع نشوند باید که با نقاب گردند همین های رعایت کنند اگر ما توصیه میدادیم از طرف شهروندان نداری بیان میکردیم و در واقع بینندگان عزیز از یک کف صدا نمیبرد میگن در عرفیت خب مبارزه با کووید 19 مسئولیت طرفین را تقاضا میکند از یک جانب ساختارهای مخصوصی حکومت کشور مقامات اجرایی حکومتی دولتی برای پاککاری کردن برای پیشگیری از انتقال پنه‌شوی کووید 19 موظف باشند از جانب دیگر هر یکی ما مسئول هستیم که فرزندان خود نزدیکان خود و پیوندان را از سیرایت‌یابی به این ویروس امین نگاه داریم و استاد اینجا باز یک مسئله دیگر است یکی از چاره‌های بهداشتی برای سیرایت نیافتن با این ویروس رعایت مسافه اجتماعی گفته می شود این توصیه را سازمان جهانی تندرستی و حتی وزارت تندرستی کشور نیز خب بارها گوشرس مردم کرد طریق صدا و سیما و دیگر کاغذهای اطلاعاتی اما در وضع امروز در شرایط امروزه مؤسسه های ساحه معارف رعایت مسافه اجتماعی که از 1.5 تا 2 متر گفته می شود امکان پذیر است به همین چیز که خب ناگهانی آمد ساحه معارف ما دانشگاه ها دانشکده ها مکتب ها کودکستان ها آماده بودند
این باید با تکرار شدم که این مسئله های ما از طرف ما تفسیر داده شده بود، پیشنهادهای سانیتری داده شده بود. اکنون حاضر گفته گذاشتیم اینا باید که در جایش هر یک تا مؤسسه دانشکده ها در جایش دیده برآمده همون فاصله اجتماعی که مثلا در وقت درس تشکیل کردنش در کار 1-2 متره همون باید که اگر والی با گفته گذاشتیم از تعدادی همون خوانندگان که مثلا چند خطی که باشد همون مسافه به نظر گرفته رشاتش گرفته همش مثلا وای کده ایستاده صبح کتاب کده در 2 بسمه 3 بسمه هم یک گروه 3 تقسیم میکنن باید که همین یک چورش اندیشد این یک مشخص هر یک تا وای باید یعنی همین اندیشیدن همین 4 مرحله به مرحله صورت میگیرد مرحله به مرحله همین خیلی سلامت باشید استاد و باز یک سوال دیگر در رابطه انیختر سوال منطقی که به همین سوال اول بیوسته ربط داشت عادتا درس در مؤسسه های تعلیمی از 4 تا 6 ساعت ادامه می‌یابد و یکی از چاره‌های بهداشتی دیگر که برای پیشگیری از سرایت به ویروس کووید 19 خب توصیه داده میشد این با خود گرفتن نقاب طبی گفته میشد. حتی اینجا والدین نیز تاکید کردند که برای پیشگیری خب فرزندم از سرایت به کووید 19 با البته که نقاب میدیم، آنتیسپتیک میدیم و دیگرها. آیا در دوام 6 ساعت درس خواننده مکتب یا که دانشجو امکانی تا 3 بار عوض کردن نقاب طبی را دارد؟ چون بنا به توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت باید که نقاب طبی در دوام 2 ساعت عوض کرده شود و اون نقاب کهن علاقه استفاده برده با خوب جایهای مخصوص پرتافته شود. همون با ما بسیار وقت در این مرحله توصیه میدیم که نقاب‌های بسیار کارات استفاده برنده است که دوکگی که از استفاده میبرند همون گرفته ایستاده در یک سلفانی معین یا بار میگیرند استفاده میبرند در دروی سلفانش نگاه میدارند بعد همون خانشان برفته شسته و یا از دیگه با وای گاز درزمال کرده با استفاده بردن دکار چونکه حاضر خیلی اینم مبلغ با وابسته هر یک دانشجو مثلا مکتب رو هر روز اگر یک 6 ساعت اگر درسش باشد 2 ساعتی نه 3 ساعتی نه اگر مرحله و اگر علیش کنه اگر و یک تیوای فلان پول اینا بر همین توصیه داده میشد که دانشجو و های نقاب‌های دوکگینی بسیار خبته استفاده بوده و بسیار استفاده برنده گرفته استفاده خانشان رو گرفته برده بعد ششته گازمون کده باز دفعه آینده استفاده برند همین خیلی توصیه داده میشد. خب تشکر زیاد میگویم بینندگان عزیز برنامه زندگی به کووید 19 باز ادامه دارد و خاطر رسانی میکنیم که در مهمانی امروزه ما حضور دارند مقیم جان آخونوف مدیر شعبه گیگین کمونالی مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی و استاد اینجا باز یک سوال دیگر است که تا کجا خب رعایت چاره‌های بهداشتی از چاره‌های سانیتری و اپیدمیولوژی در دوره پاندمیا از جانب دانشگاه‌ها برای پیشگیری انتقال پهنشوی کرونا ویروس خب مساعدت می‌کند. آیا اندیشه شما همه این چاره‌هایی که ما اندیشیده ایستادیم، همه این چاره‌هایی که ما عملی کرده ایستادیم بسندگی است که برای پیشگیری از انتقال پهنشوی کرونا؟ اکنون حاضر این خودی ویروس چاره‌های آلترناتیوی هستن شاید اندیشه شما. این چاره‌های آلترناتیو هم گفتگی ما و مسئله درس آنلاین تشکیل کردن یعنی تشکیل درس آنلاین همین خیلی مسئله میشه مسئله که یعنی نظام صحه معارف در یک مدت با حاضر یا برو این مرحله اولش که حاضر ما درس سر کردیم اما خودش حاضر همین وای نشون میدهد کمتر وقت میگذرد خودش همین وضعیت هایکو خودش همین چخیل به وضعیت بنیگو چون این بیماری نو همه کسا همه طرفه این آموخته شدگیش نه مطابق شرایط تاجیکستان به چخیل خودش رفتار میکنه چخیل میبرد همه با نگاه کده ایستاده با توصیه پیش از نظر گذرانده با توصیه های نو میتیم یعنی با در نظر داشتیم وضعیت دورنمای معین کرده در نظر داشتیم وضعیت اپیدمیولوژی این مسئله های دورنما با ممکن خط میگردد ممکن با یگان خیلی دیگر خیلی نمودی وای میگذاریم توصیه چاره‌های دیگر شاید عملی کرده باشد باید پیشگیری بیماری سرایتی این در عمل در بود جدی باید تامین کرده شود.
عزیزان دل همکاران ما از شعبه اطلاعاتی و تحلیلی دایر به موضوع مورد بررسی ما یک گزارش ویژه آماده کردند. در گزارش مذکور خوب وضع آمادگی یکی از دانشگاه‌های با نفوذ کشور جهت پیشگیری از انتقال پنجشنبه کووید 19 بر رشته تحلیل و بررسی کشیده شده است. بیاید با همین گزارش رو تماشا میکنیم، پس از آن برنامه را باز ادامه میدیم. یکی از دانشگاه‌های بزرگترین و قدیمترین در جمهوری تاجیکستان که زیاده از 22,000 دانشجویان را سرجم نموده است، دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov میباشد. دانشگاه مذکور نیز چون دیگر مؤسسه‌های تعلیمی عالی و میانه فعالیت خویش را از 17 آگوست آغاز نمود. در درآمدگاه بناهای دانشگاه آنتیسپتیک‌ها گذاشته شده است که استادان و دانشجویان پیش از ورود دستهایشان را به ضرر می‌گردانند. فرقیت تنها در نمود ظاهری است و در رعایت کردن قاعده‌های بهداشتی است. خب دانشجویی که به درس می‌آید یعنی نقاب خودش را همراه می‌گیرد، خب آنتیسپتیک دارد. صنفخانه‌هایی که در فاکولته ما هست هر روز یعنی بی‌ضرر گردانیده می‌شود با محلول خلور، یعنی در فاکولته در صنفخانه‌ها علاقه همون مواد آنتیسپتیکی خوب ذخیره خلور کرده شده است. ما می‌توانیم که مثلا برای بهتر کردن از نقطه نظر گیگینی بهتر کردن شرایط تحصیل کوشش میکنیم. همچنین فاصله اجتماعی را برای رعایت کردن ما استادان کوشش کردیم که در وقت نشست مثلا یک فاصله معین در جای دانشجویان هست و قطعاً رعایت میکنیم که در برابر مثلا لباس های توصیوی اینچنین آنتیسپتیک داشته باشند، نقاب داشته باشند و هر یک دانشجو بی خطری گیگینی خودش را نگه دارد. اینچنین به خاطر احتیاط و سریع وقت رسیدگی نمودن در هر بنا گوشه‌های طبی تشکیل شده همشیره‌های طبی به فعالیت آغاز کردند. با وجود آنکه از جانب مسئولین دانشگاه چاره‌های ضروری اندیشیده شده است، باید دانشجویان و استادان نیز برای حفظ سلامتی خود و اطرافیان بی‌طرف نباشند. باوری کامل داریم که انا همین پیشنهادهایی که از جانب کارمندان ساحه تندرستی شده گردیده بود دانشجویان و آموزگاران همین مؤسسه و عموما شهروندان اجرا می‌نمایند و بهر پیشگیری همین بیماری سهم ارزنده خود را می‌گذارند. طبق قرار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از سنه 17 آگوست مکتب‌های میانه و عالی و کودکستان‌ها فعالیت خویش را با رعایت قاعده‌های بهداشت آغاز کرده‌اند. تحلیل‌های سازمان جهانی تندرستی نشان داده است که کودکان به کرونا ویروس گرفتار نمی‌شوند، اما می‌توانند پهن کننده این بیماری گردند. خوب استاد، اینجا ما وضع آمادگی یکی از دانشگاه‌های خوب سر دانشجوترین کشور را در دوره پاندمیا تماشا کردیم و لطفاً میگفتید که خوب نظارت رعایت معیارهای پیشگیری انتقال پنجشنبه کووید 19 در دانشگاه‌ها از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا خب از جانب همین مرکز همه روز چاره‌های پیشگیری که دانشگاه‌ها در عمل تطبیق کرده ایستادند سنجیده می‌شود و اگر ها قریب یک هفته از تحصیل خب سپری شده ایستاده است، یگان حالت‌های ویران کردن یا که خود رعایت نکردن چاره‌های بهداشتی آشکار کرده شد؟ حاضر از طرفی متخصصانی مرکزی نظارتی دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر خوجند بی‌واسطه به هر یک دانشگاه شخصی مسئولین وابسته شدگی از شعبه گیگینی مو کموندلی مو وابسته شدگی همکاری با دیکن و زام دیکن و با مسئولین همین دانشگاه از اینجا باز از طرفی مرکزهای سلامتی شهر خوجند که در منطقه حدودی خدمت رسانشان جایگیر شدن این دانشگاه شخصانی مسئول وابسته شدگی همه روزه رفته با اینها کاربری کرده روندی اون ترتیب انتظامی که ما مثلا برای آنها توصیه داده بودیم همین سنجیده شده جاها شده است که در وقتی رعایت نکردن این مسئله ها ما باید که پروتکل ویران کنی ماموری ترتیب داده بی‌واسطه به شخصانی این ویران کننده قاعده خانه ها چاره ها اندیشیدیم. یگان حالت بودند که در حال حاضر به یگان خیلی وضعیت دیده نشد. یگان حالت آشکار نشد. حالت آشکار نشد. همه رعایت حاضر به یابر به رعایت کداسیان مسئله زیر نظارتی قطعی مومی باشد. خب تشکر از دوستان سلامت باشید و باز یک جهت دیگری مسئله با برابر آغاز شدن خوب درس ها
дар донишгоҳҳо ки қисми асосияшон дар маркази вилоят дар шаҳри хуҷанд воқеъ ҳастанд, теъдоди мусофирони нақлиётҳои мусофиркашон якбора зиёд шуд. Аксарияти онҳоро хуб гуфтем донишҷӯҳо ташкил медиҳанд, қисми зиёдашонро. Ва чӣ назар доред? Оё аз ҷониби оё хуб нақлиётҳои мусофиркашони ҳудуди шаҳри хуҷанд ва атрофи он барои пешгирӣ аз COVID-19 хуб омода ҳастанд? оё аз ҷониби маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳр ҳамарӯза санҷишҳои ё худ рейдҳои махсус ташкил карда шуда ҳолати омодагии ҳамин нақлиётҳо санҷида мешавад? аз тарафи мутахассисони маркази мо ҳамин гуна ҳамин тараф аз давраи ҳамин тарафи ҷиҳати ҳамин корбарӣ шуда истодааст бо ҳамроҳии мутахассис ва кормандони бозрасии давлати автомобилӣ корбарӣ шуда ҳар якта мутахассиси мо бо намояндаи ҳамин нозирони роҳ ҳамкорӣ карда дар ҷоҳое ки мисол муайян гаштааст посташон аст ҳамонҷо рафта истода ҳамин масъалаҳои ошкор карда протоколҳои маъмурӣ тартиб доданд. Дар ҳақиқат кори ин масъала ҳамин санба кор ҷудо вазнин, чунки аз тарафи ронандагон дар бисёр ҳолатҳо ин масъалаҳо риоя карда намешаванд. ҳолон ки мо дар толори ман гуфта гузаштам маркази назорати давлати санитарии эпидемиологӣ намояндагони бригадирҳои ҳар як хатсайра даъват карда будем, роҳбаронаша масъулинаша даъват карда ин масъалаҳои гуфта гузашта будем. аммо таҷриба нишон додааст ки ин масъала то бояду шояд таъмин нашудааст. диққати сахт таваҷҷӯҳ кардан дар кор ҳамин масъала ба мо ҳамин як бо кормандони бозрасии давлатӣ карда як камтар бо кора ҷонбо карда ҳамин масъалаҳои чора дидан дар кор. Хуб ташаккур зиёд шуд. Мегуфтед ки он ронандагоне ки хуб чораҳои беҳдоштиро дар давраи пандемия риоя намекунанд, чораҳои беҳдоштии мусофиркашонеро то чӣ қадар ҷарима ба онҳо хуб таҳдид мекунанд? ҷарима бо моддаи 112 аборба то 5 нишондиҳанда барои сопо мекунанд. 5 нишондиҳанда тахминан 290 сом чанд сом? 290 сомон. бас такроран агар бо ин кораша содир кунда ҳамин як давоми сол ба як бор фурудагар то 100 маротиба то 100 нишон дод барои сопҳо. баъд бо манин баҳои навкатӣ талаботҳои навкӣ барои давраи пандемия ман ҳозир то кадом дараҷа ростгӯ то ба ҳабс карданам пешбинӣ шудагӣ ҳамин қоида ҳаст. қоида ман ҳозир рости гап ин масъалаи то кадом дараҷа вайне ҳамин як бор бо дида мебироем гирифта саюм дафъа агар ҳама одам такрор кунагар то буда 2 сол то 5 сол назарам хел вай биромадагӣ ҳабс қоидаи нав биромадагӣ ҳамин масъала ба даже ҳамин вақте ки дар марҳилаи таб када кӯчун мегардаду табаша чен мекунад агар ҳама одам дидаю дониста агар ҳамин масъала агар ҳамин кора кунду бараду анализи ташхиси ва тести ковид агар вай буродагар мусбит буродагар нисбати чораҳои бисёр сахт андешида мешавад. ҳамин масъалаҳои ман то кадом дараҷа ин қувваше нишондиҳандаҳошо намедонам рости гап ина ҳамо пешбинӣ шудагии масъалаҳо. аммо протоколи вайронкунии маъмурӣ ҳатман тартиб дода мешавад. ҳатман ин масъалаҳо ҳозир корбарӣ шудааст, аммо риояи аз сабабе ки теъдоди худи маршрутҳои хатсайро бисёр ҳаст, бинобар ҳамин назорати ин мушкил шудааст. аммо ин масъала бисёр ҷиддӣ мебошад, ҳаққони ҳалли худаша наёфтааст. чунки бенинагар ҳамин якта вай барои шофир бисёртар чӣ қадар ки вай гирадагар чӣ қадар зиёд мусофир гирад ҳамон қадар зиёд даромад мегирад. бинобар ҳамин масъалаҳо як камтар аҳамият доданд. вале аз ҷиҳати дигар устод агар мо гуфта истодем ки чӣ қадар зиёд мусофир гирад даромади бештар ба даст меорад, аммо аз ҷиҳати дигар боиси панҷшавӣ беморӣ мегардад ва хатар ба саломатии мардум мешавад. мардум ҳам оилаи худаш биям оилаи ҳар якти мусофирое ки дар хатсайри онҳо бамаяш мешинад хатари оилаи онҳоро ба миён меорад. бинобар ҳамин як илтимос мекардем ки бо ҳамин масъалаи нозирони бозрасии давлатӣ як аҳамияти ҷиддӣ тиҳанд ва он одамое ки масъулин ба хатсайрое ки дар шаҳри хуҷанд фаъолият мебаранд
аз онҳо илтимос карда мешавад ки ин масъалаҳо ҷиддитар қоидаҳои беҳдоштиро беҳдоштӣ ва зидди эпидемиягиро риоя кунанд. саломат бошед дӯстон, ташаккури зиёд. ва бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба поёни барномаи зиндагӣ бе COVID-19. хуб, саломатии ҳар як шахс дар дасти худи ӯст. дар урфият мегӯянд табиби ҳар як кас худи ӯст. хуб, лутфан аз падару модарон хоҳиш мекардем ки дар давраи бисёр ҳассос, дар давраи бисёр дар даврае ки бисёр нобасом аст ва эҳтимоли паҳншавии COVID-19 бештар аст, эҳтимоли сироятёбии ману шумо зиёдтар аст. кӯдакони худ, фарзандони худро аз сироятёбӣ ба COVID-19 эмин нигоҳ доред. ҳатман барояшон пеш аз рафтан ба дарс, пеш аз баромадан ба кӯча бифаҳмонед ки чӣ гуна худро аз ин вирус ҳимоят кунанд. боқӣ қазоат аз ҳар яки шумо аст. бо умеди дидор дар рӯзҳои хуш бароятон худоҳофизӣ мекунем. хайр, то барномаҳои дигар тансиҳат бимонед.